Ke India kan sepenlong ya ke Permanent Mission Roundtable ha ke United Nation Headquarter kum kenong penyat ya ke G20 bacua penlong ya ke Sustainable Development Goals Summit ke penlong mentaus nem ha New York. Ka National Investigation Agency kala penlong ya ke Jingwat bajingkenra ha palatnya potali ki Jaka ha Punjab, Haryana, Rajasthan, Delhi, Chandigarh, Uttar Pradesh, Gujarat dan Madhya Pradesh. Menteri ke Sarkar Peng Upashupati Narparas haka program jongka golf food ulapan suo halor kajing sokhia payadai ba kajing duna joki marbam ki bakoi pasuba na kabenta ki benreo ka perthai. Halada ka Frozen Lake Marathon belapan long ha panggong so ka baningkong hakari kalayo rong haka thop jongka Guinness Book of World Records kum ka highest Frozen Lake Marathon. Haka jingel akai cricket ke India kelayorong syaka semi-finals haka Women's T20 World Cup. Kinong yel akai kentai ke India kila penliam ya ke Ireland da Sunrun. Haka jingel akai ke Balong ha St. George's Park ge Perha ha South Africa.